Lakhain ko ratrok Duarbagri MEC constituency ke parlo jasimet Dolamara Kanglong ke do Dolamara Malasi Sports Association thihek pen DMSA tumpen Ruptalon karcho katalon padupon Lasom si pinpur name ha pharukri sirkebra trok sirkebra sirkepaning kampen DMSA mahang pathek pondera phi pining aningkan mate surihni raingkora pho aningkan am nang choksi Ruptalon karcho talon ponlong Kitalong panglong lok lake jasmen DMSA tu pathua hinkai ki claim ki dam kachi padu majoksin mini ningkan kora pho kichok Ruptalon talon ponong laki isi arni kithi anparta isi ningkarongani asonsi Dolamara anparta Duarbagri constituency ara phanke chiman pondo kusi DMSA president Biren Tongpira pen secretary Robinson Romphar tumpen ninji Bini ke talon na jane kalong RD ke padu ponche phanpura Dolamara Kanglong ke dos na tuma phan stami chuphabang sa asana san ke pathu na pen March pass he hui stami kachitong school tumpen chipati padu ponsi ke hai tuma phan medals certificate ng stami pajilpon Bangso jane long alunghi sarpomon pen Cardinal Thomas Council Education EM Richard Toby Kasa Kongchumbang Dr. Pankaj Teron Duarbagri VDC Chairman Sarkoy Romphar Dolamara Town Committee Chairman Monggol Singh Terang Napen Pinangan Kithigiding Manpeng Kithigiding Atum Chetong Dun Singh Mailong Agi Bidun Mai do bomahut EM Tok Bia Sangho Kaning Je Ponatengke DMSA Apatua Klamalong Aphan Open Gallery Akinang Sot Nang Lasi Prabjin Pen Nang Pipon Popusi Lamthi Chechak Teka Napen Napu Kasa Kongchumbang Ake Hai Satami Kenang Sot Ahin Council Along Kachingki Dunje Phan RD Pidun Popusi Perang Kiating Ningje Mai Judet DMSA Rapen DLSA Pen Satami Friendly Football Match Satami Chipate Pon Bangso Chipate Along Satami DMSA Tum Kithek Mungchorajo Goal Isi Pen Chipahai Lapen ani kang sama po Ruptalon namin pen bom Satami Pangbok on pen aningbe Satami Lunkam Amalinta Padupon Chipusi Pirangki at Hinong Ninjipon Duarbagri along same sport anar paprang pon thegi afan pumunthi se ala su registration kori dun lo kasa under long pen non itum kaching on Dr. Tuliram Ronghang CM Karbiang Long Autonomous Council along chari pen det pen alang maipu kasa along chari det pen api la so pen joksi nili munthi se ladak registration kori dun det pen api ke gran in kapre kasjin sport anar ke paprang pon thegi afan ba lo la pen pinyan ke itum theglong lo 25 years celebration long se ningarong pe kana jang lo la pen dak theglong lo infrastructure akinang sodulang jemo pen nili than digang lo je the gallery Dai thorlong bange 10 crores project itu fan ang pilo da kay open stage gallery kado ka be thenglong lo everything same Dolamara lok same ansu se ke paprang pon thegi fan si munthi si nile akopini declare tikang lo gallery bang pithupo la pen CM itu mafan auditorium hall sami nang pilo nang kim pom bom lo la pen ningkani siang bong la tami patang po silver jubilee mate jubilee ke talon pon along lalang litum talon pon thek pa mekalo nelening thelo lan su se si atokan no penile tum junto akemang Karbiang Long Sports Association man pen akemang la pen specially Karbiang Long Sports Association president akhai Dr. Tuliram Ronghang alang li pen akemang mangela hello banil tum kado be kasa pen akemang mangela hello atokan no ilitum damsi players hadaksi itum long namji itum jong si arlo lutle arlo jong si la so a platform pipe polote itum player long le lasi non amang ke la mangso pot bangele to fulfill na to si dam bomlo atok pencil to player long bomlo la song kang stame dak Dolamara pustame ba daithor pustame le tom long bom la son to si difu proper town gale difu pen ingtan nam chet non ningarong me lasi pineng nelitum isi kachoneri mate dia changela lo ni tum jitu Dolamara Malasi Sport Association pen ke klempon katikuk dokok thai kilele dia dadu thai ase laga do ni tum rat to matame dia changlo ni tum ke klemoni bage pali onians tame athege ni tum tame pineng short time pen mate apothiek pen ni tum so ke klempon angkok amase ni tum name kisumana dim Dolamara pen arjison romphar Karbiang Long Life